siyehla ezulwini ingozi lamhlabeni laba beyinde abayibonana kungendeka labanye bethu bambone bamuve labanye bangamboni bangamuva kanti ukhona. Oh, thank you Jesus. Bafarisi labe bafundzisa ngekuthi uyeda wathi sekafikile bangamboni bathi baphethe umthetho bathi uyeda Mesiya wafika wangafiki ngendlela yabo wafika ngendlela yelizulu. Haleluya. Ngoba imicabango yasimakazi iphakeme kuneyabo azame bakhonekitha kule yasimakazi badisconnect kule yabo solo bambuka ngeliso lenyama ukuthi mase kufike into yawuchapha ngelhashi mase kufike yena utase kukhulula esandleni semaroma kanti inkosi itawufika ngentromo. Yes. My God. Yafika ngathi yesaba iyadifihla iyabhaca ifuna lapho labayilandzele ema-antena abo lavulekele izulu ukuthi inkosi noma liso lenyama lingawudifaya. Bayithatha bayoyibethela esiphambanweni solo bangayiboni ukuthi babethele inkosi yabo. Kwangathi kulesikhashana bewungento walahlekelwa ukuthi inkosi yemakhosi iphakathi kwethu. Inkosi yanyathela sikuchaza ngeliqiniso lokuthi mawuthe utawuba nathi ngeke usishiye kusho ukuthi unathi. You never said we'll feed you, but you said you shall be with us until the end.
mina kusengafiki inhloso nathi. Thank you Lord. Ngendlela Nkosi lothanza ukuthi ibonakalisa ngayo. Let your will be done on earth as it is in heaven. Amen. Singahlala phansi sivulele praise team ikhululeke. Emakhosi ekuqala sahluko 18 verse 30. Elijah wabese ukhuluma kuso sonke sive wathi, "Wotani lapha kimi." Beda kuye. Wabese ulungisa lilati lasimakade lelaselibhidlikile. Exodus 20 verse 24. Ngendeleni lilati ngemhlaba, etikwalo ninikele umnikelo wekushiswa nemnikelo wekuthula, ngetimvu nangetinkomo. Yonke indzawo lapho ngiyawukwenda kutsi libito lami lidvunyiswe khona. Ngiyawuta kini nginibusise. Ngicela ngiphinzele. Ngendeleni lilati ngemhlaba, etikwalo ninikele umnikelo. Ngendeleni lilati. Clear instruction. Ngendeleni Lilati. lilati ngemhlaba. Etikwalelati nitawunikela umnikelo wekushiswa nemnikelo wekuthula. Sacrifice, burnt offering and peace offering. Peace offering. Ndawunikela ngetimvu nangetinkomo. Bese yonke indzawo lapho ngiyawukwenda kutsi libito lami lithunyiswe khona. Ngiyawuta kini nginibusise. Ukhona lo ngivile kuthi ngithe teacher sithibeke la. Thank you. Ngifisa sibe nendlebe kube ngathi nje ngawubeka ngithi nje Nkosi yami ngoba ngiyafisa ukukhuluma ngalendlela la eBhayibhelini. But kumbe ulwimi lwethu kungaba ngilolwimi lokuthi mangabe uva lokuva loyo ake sifunze kuhema kube ngathi kusho uNkulunkulu ngaleso sikhathi leso bese uresponda ngaleso sikhathi leso. Niyangiva yini bazalwane? Bese uresponda ngaleso sikhathi leso. Why? Ngoba lo mubi utakuleletela, utakumasaja uze umisishe the time of visitation. Ulahlekelwe isikhathi sekuhanjelwa ngoba umnikelo, it's not about le basket but it's about you. It's about you. Uthi uNkulunkulu maniletha lo mnikelo yonke indzawo lapho ngiyawukwenda ukuthi libito lami lithunyiswe khona. Oh, thank you Jesus. Yonke indzawo lathunyiswa libito lami. Uthi ngiyawuta kini nginebusisi. Ngiyawuta kini nginebusisi. Uthi ke uNkulunkulu le ngifuna sikunake ngendeleni ini lilati. Ngendeleni lilati. Elijah ukhanza lilati libhidlikile. The altar was destroyed. Lendzaba yelilati noma ngeke ngikhone kuyilanza ekujuleni kwayo futhi emalati manengi ema altar lakhona.
nalabangakholwa banawo ema-altar. And mangabe lilathi lakho lide umlilo batakumemela emalathini abo labangakholwa. Mangabe lilathi lakho alinato timphendvulo batakumemela emalathini abo bantfu labacabanga ukuthi anetimphendvulo. Ngivile labane experience yekuya kulenye indzawo bathi mabafika khona ngolaba cinise amabhizinisi abo khona kufuna bangene ekhathe lwandle bese benda leyo msimeto ke le ndiwa khona lapho. Hayi ukuthi bafundza encwadzini bathi ngiphuma khona. Kunema-altar lamanengi, lamanye asekhatsi nelwandle, lamanye asetindzabeni. Ngiko ke sihloko sami lamhla sithi restore your altar of prayer and sacrifice. Vusetela al-altare lakho, qinisa li-altare lakho lemthandazo, nemhlatshelo, nemnikelo, liqinise, lithi nko, liqinise. Lokubuhlungu ngesikhathi sa Elijah makavusa leli altare belibhidlikile likhona lisekhona lesithombe nje. Makavusa leli altare lebelibhidlikile Elijah ulivusa belakhiwe ngemhlabathi nangematshe leli altare ukhanza Elijah li altare selabadindzala ganze kunjalo nje kune crisis kunesomiso 3.5 weminyaka kunesomiso kaIsrael li altar libhidlikile at a wrong time. Elijah angakayi kuyawuthandaza ukuthi line mawuchubeka kulesahluko angakayi kuyawuthandaza ukuthi line waqale wavusa le-altare. Makukhona lotakushintsha lokukhomba somiso angeke ukushintshe ngekukusukela ungakavusi le-altare lakho, ungakavusi le-altare lakho, ngoba lokhu lesikubonako kwakhiwa la singaboni khona. Konke lokubonako sine asikaphathwa in the physical, siphethwe in the world of the spirits. Tino leti la emhlabeni nebantfu labahamba la emhlabeni into imibuso, nembuso wekukhanya nembuso webumnyama. Livi lenkosi encwadzini yabaseKolose lisitshela ukuthi sine sesibe transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. And every kingdom has its own either altar or altars. Wangumbuso usimela. Manje ke Elijah ukhanza ukuthi hey konakele lilathi la nkulunkulu kuze kunesomiso kangaka nje kubhidlike lilathi la nkulunkulu. Wathi Elijah ngeke ngiyicale indzaba kuma results kuma symptoms, ndayiqala emthonjeni wayo.
akubuyele lilathi endzaweni yalo. Wathi kuembeni alakhe mawufunza verse 36 kule ncwadi yemakhosi ekuqala sahloko 18 lithi kwase kuthi ngesikhathi semhlatshelo wekushiswa. Oh hallelujah, praise the name. Ngesikhathi semhlatshelo lithi wasonzela ngaselathini. Wasonzela ngaselathini kusho ukuthi lilathi makafika lithi wendani ngaselathini wathandaza. Kusho ukuthi ialtar lilathi yindzawo yemthandazo. Yindzawo yemthandazo. Kwesibili mawufunza verse 38 lisitshela ukuthi kwehla umlilo wasimakathe wehlela eti kwemhlatshelo. Sesibona into leti ngi-2, sibona umlilo, sibona umhlatshelo. Lilathi ialtar yindzawo yemthandazo, yindzawo ye-divine connection, yindzawo yekuhlangana, oh hallelujah, nemandla langetulu kwemandla, yindzawo yekuhlangana with the supernatural. Why? Ngoba akusito tonke tintfo lotawutfola likhambi lato in the natural, ngoba in the natural ngilatonakele khona. Kuze titokhenkeka ke udzinga the supernatural. Kwesithathu lithi kwehla umlilo ngoba this is a divine place. uNkulunkulu mathandaza Elijah wathi uNkulunkulu, I am present. Oh hallelujah, thank you Jesus. Wathi uNkulunkulu ngikhona. But la bekungadingeki liphimbo lakhe, bekudzingeka kubonakala kwakhe kuthi ukhona. Wehla umlilo wakhotha umhlatshelo, wakhotha umhlabathi, wakhotha emanti. Bukhona baNkulunkulu. Make ngithi vusetela al-altar, ngisho ukuthi vusetela, ngisho ukuthi qinisa. Qinisa, faka emabhawodi, qinisa la bekuceka khona emthandazweni wakho. Qinisa la bekuceka khona kuma sacrifices akho. Angeke ngikhona ukuhlukanisa mangithi ekunikeleni kwakho salukuthatha nje ukuthi kwanyalo ngale ndlela otawufa ngayo. Qinisa your sacrifice. Empeleni sacrifice isho impilo. Ngoba uthi la kutawushiswa kusho ukuthi kude lokusalako. Kusho ukuthi lokhu lova ngathi kungemandla for your life. Qina kuko embe kwaNkulunkulu. Qinisa indzaba yebudlelwane bakho naNkulunkulu. Kuvana kwakho naNkulunkulu. Kuvana kwakho naNkulunkulu. Kuvana kwakho naNkulunkulu. Leze lithi le encwadini yaTimothy, tetayete wena kumesaba uNkulunkulu. Tetayete wena. Thani mangabe ubona umuntu lohluphekile emgwaqweni, ungakamniki, ungacabangi kakhulu ukuthi oh nginayo imali angimuphe.
uthi ukhanza umuntu uyambona uNkulunkulu akukhombise ngendlela akukhombisa ngayo esitolo umbone ukuthi hey uyathi lo muntu ngazi ukuthi uthenga sinkwa sodwa but ngiyambona lo ngazi ukuthi uyakudzinga nekwekunatha umtshela ukuthi hamba uyothatha kwekunatha khonto khona kudla kahle uthi mawenda njalo uthi Nkosi ngendela wena tetayete wena to be in the presence of the Lord ungabi ku presence ya the Lord mawula endlini kepha yakha simo sebukhona baNkulunkulu kuthi noma nguphi la ukhona khona you will be looking for a way of how to be a solution etinkingeni tebantu tifundzise wena mangabe uyahema labanye batakubuka bathi hawu Nkosi yami engabe kwento enjani forget about stories alabanye you are training yourself utifundzisa wena kumesaba uNkulunkulu utifundzisa wena utophambana vele nalabanye batawuphambana nekubuka kwakho but wena qinise mamasela akho kuthi ngifuna uNkulunkulu kuhlale ngimatisa ngiye ngisho ukuthi uyathi uNkulunkulu ngazi ukuthi yebo akabonwa nami angeke bese ngithi ayi Nkosi ngicela ukukubona ngoba akade utaweni ngale bathi uhamba ungabuyi wabona uNkulunkulu manje akuselula ukuthandaza ke lo mthandazo wekuthi usawufuna kuhamba ungabuyi but uyathi ngazi ukuthi nje kutawuthi gethu ngimbone ngosi uNkulunkulu ngathi nje kutawuthi gethu ngimbone ngosi ngale tinto letinye lenhle ngitibona hayi ukuthi ngitibona embonweni ngibona nje tindwe indlela ubona connectana ngayo tendeka ngayo ngithi hayi man uyathi uNkulunkulu ukhona la bengivile kuva ngaye but ngathi liso lami liyambona la ngibona tidladla uyabona la kuhamba edladla telibhube sikhona ufika ubuza akanyatheli inja la labatiko kunyathela kwetilwane batawufike babuke ara ingoti akusidladla senja lesi kunelibhubesi la bazalwane awuhambe uthi ara ngathi ngibona sidladla sengonyama yemndeni wesive sakaJuda la ngathi angiboni nje umuntu but ngazi ukuthi ngibona sandla sebukhulu bebukhona basimakazi sandla sebukhona awusolele kuNkulunkulu nje awusolele uNkulunkulu asibuyeke la endzabeni kusahluko 21 verse 12 kuya ku 14 Exodus 21 verse 12 na kuya 14 umuntu loshaya lomunye umuntu ambulale naye kufanele abulawe kodwa nangabe abengakaqonzi kumbulala ngekumlalela endleleni kodwa nangabe abengakaqonzi kumbulala ngekumlalela endleleni kodwa kube nguNkulunkulu lomyekelele wawela esandleni sakhe angabalekela ayobhaca endzaweni lengitawuyikhetha ukuthi kube yindzawo yekukhosela ake sinake ke engabe ngiphi lendzawo yekukhosela a place of safety security and protection mangabe wende liphutha mangabe wone ngeliphutha uthi uNkulunkulu kunendzawo lengitayikhomba la ungeke ufe khona noma ngabe bewufanelwe kufa but ngeke ufe kulendzawo lengitayikhomba liyachubeka lithini ke livesi kodwa nangabe umuntu ahlasele lomunye umuntu wambulala ngemabomu noma asabalekele kuyawukhosela eladini lami ngibomsusa kulo nimbulala noma balekile wayokhosela kuphi
eLatin. Oh, kusho ukuthi lendzawo yekukhosela, lendzawo yekuphepha kuseLatin. Kusho ukuthi ke lesitukulwane mabakhula nje lesive saka Israel babakhula bayafundziswa. Kuze uyathi kuthini? Mangabe kunesimo lesikuvelele ngeliphutha kuze kuthi ungafi kunendzawo lebekwe uNkulunkulu kuthi mawufika kuyo noma kufa bekukucosha kusedudane nawe kepha wafika kulendzawo kufa kutakuyekela lapho kuseLatin. Kepha akufuneki uthathe ama chance ugange ngemabomo ubalekele khona ngoba takwethula khona. But makwende ngathi ngibona Johana sabhala athi bonke labatelwe uNkulunkulu aboni. Bese uthi ku 1 John chapter 2 uthi uma ngabe kwendeka wona sinemeli ngalibona al-altar. Yeah. Kuthiwa ke yindzawo yekubalekela. A place of sacrifice. A place of divine encounter. A place of prayer. A place of protection. Indzawo yekuphepha. Emakhosi ekuqala sahluko 1 verse 5. Ngicela kuletha lo mfanekiso ngalo kule ngoshido emakhosi ekuqala sahluko 1 verse 5. Adoniya unina wakhe labe kuHagithi watibeka embili wathi ngimilo tawuba inkosi ngako walungisa tinqola nemahashi kanye nemadvodza lange-50 ekugijima embi kwakhe. Philip sahluko 4 verse 6 na 7. Ningakhathateki ngalutho kepha kuko konke ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu ngekukhuleka nekuncisa kanye nekubonga. Kuthula kwaNkulunkulu lokundlula konke kwati kutawulomvolota tinhlitiyo tenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Nayi indzawo lephephile, indzawo le-safe, indzawo lenekuthula kwaNkulunkulu. Lithi live lenkosi ningakhathateki. But kuze ningakhathateki yatini li-altare la kukhathate la utaba safe khona from anxiety. Uyayikhomba uNkulunkulu. uNkulunkulu ngabe washo kuthi mangabe une anxiety, une stress or what, beka ngasho uNkulunkulu ukuthi ubohambe eMalikhenzi, ubohamba kuzibanibani, because he knows everything and everyone. But uNkulunkulu uthi ma kuze ungakhathateki, oh thank you Jesus, ulondoloteke endzaweni lenekuthula ayikubinza, la kunekuthula khona uthi kusemthandazweni, kusekwethuleni tindzaba takho yo petition kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu yatisa mine yini lekubangela umuntu kushisa esikobho akhathateke ngilokuthi ngelikusasa lakhe utatisa yena. U-Eda uyasubtracta ukuthi njengalokho evikini letako kumele ngihambe, njengalokho kumele kuvulwe tikolwa, njengalokho kumele ngibe nemali, ngitayitholaphi? Sikobho siyangekubila, siyangekubilelana. Njengalokhu titha tengivukela, njengalokhu bantwana bangangilaleli, njengalokhu indvodza, njengalokhu umfati, njengalokhu emsebentini kukanje, kuyangekubila lelibhodo leli, liyangekubila. Uthi ke uNkulunkulu ungabilisi la, uthi letha kimi, uthi waletha kimi
kuthula lokwedlula. Oh, thank you Jesus. Kuthula lokwedlula kuconza konke. Kuthi bese kuyayi-envelope impilo yakho. Bese kuyakulondoloda. Ngaleso sikhathi ulondolodwe kuthula. Uyawuba ngulommelelako Jesu ngoba ngesikhathi kuvuke siphepho elwandle. Livi lenkosi lisitshela ukuthi Jesu bekanjani, bekalele. Oh, thank you Jesus. Hayi ukuthi la bekakhona khona lo mkhumbi bewuvukelwe ngemagagasi. La bebatatatela kuwo bazisenta njani ba-worried ngelikusasa. Exactly the same place Jesu bekalele. Basebendani ke laba labangalali bamkhanza ukuthi Jesu ulikhambi baya kuye. Titresi taleminyaka kulahlekelwa imisebenzi, kungaphumeleli lokwa nalokwa. Kwenda abantu bafune ukuthi uphi umuntu lonekuthula, hayi lo thandazako. Ngoba kungenteka uthandaze but ubede kuthula. Bafune lonekuthula noma naye abhekene netindvo. Niyangiva bazalwane? Abhekene netindvo. Ngala uyagulelwa, ngalapha akanamali, ngalapha ulahliwe ushuye ngilo, ngaloku kubhetha lokhu. But bathi mabambuka bambone ukuthi uyathi kuthini. Lo muntu futhi ngathi uhlupheka kakhulu kunathi, but kunento lengasihlupheki kuye. Unekuthula. You become a solution in times of chaos. People turn to you, but wenda ngani. Mali ngavuthi ke phala altare lakho, batakuthengisele ma altare apho. Batakuthengisele ma altare apho. Adonija angigijimise ngiyephethe indzaba sengiwani emehlweni ami. Angizame 5 minutes ngemsaweni kuyisongo. Adonija makwenza ke mfundisi sendathi bonela singithini. Adonija David emafundisa ahluko 1 akasaphili kahle ngoye bekayinkosi. Seyaceka impilo yakhe. Adonija uyabona ukuthi hayi ngazi ukuthi sesikhathi lesikahle ukuthi kube nalota uthatha over bukhosi kuDavide. Adonija wes 4 kulamajaha aDavide. Adonija uyathi ukuthi Absalom na Amnon sebafile laba senior to him. Kunaleli gama lelinyathi ngilikhohliwe lo wesithathu bekambona ukuthi kumbe kunento lengasikahle ngaye. Leta ubangela ukuthi angaqualify ukuthi abe inkosi. Wabuka Adonija wathi hayi ngimi lo ngathatha ubukhosi nyalo. Wase uyatibeka. Wabophela incola yemahashi. Wabithe madoda lang50 kuthi abahambe naye. The face was a king, but the anointing of kingship was not there. Lokugcobo lokuthi abe inkosi belungekho. Fast forward. Mawufunza ku verse 41. Uorganize iphathi Adonija. Ufuna kumemetela ukuthi sewuyinkosi yena. Liyesuka livi liyafika kuDavide. Liyafika kuNathan. Kuthi nangu umuntu sekade ibeka aba inkosi. Manje ke lebekwendeka umuntu makathatha bukhosi kulesikhathi bekufuneka ukuthi abulale bonke labangahle bafune kuba ngemakhosi. Manje ke bekusengcupheni lematima ngoba Solomon bekwatiwa ukuthi nguyele kufanele athathe ubukhosi. But Adonija uthi kuze ngingafi angithathe ubukhosi masinyane angakaveli Solomon kulesikhala.
ngoba waze wavela ngakaveli kusho ukuthi ngiyawufa mina. Wathi uthi wakhanza sekufika simemetelo lesithi Solomon sewugcotshiwe uyinkosi. Too late Adonijah. Kwasapha kalukhethe laba ebede ephathini kuverse 49 lithi bamshiya bambalekela tonke timeyi yenkosi yami awucabange bonke loba bemile kwasapha kalukhethe tonke timeyi ta Adoniya tathi kube tikuve lokho tethuka tathuthumela tasakateka bamshiya yedwa umntwana nebantfu at a very critical time. Ngesikhathi abadzinga kakhulu bamshiya bonke. Adonijah wabuka ukuthi yini lengiyifunzile lengangiphephisa nyalo. Wabuyela wakhumbula ukuthi ethendeni lekuhlangana kunel altare le umuntu angafika kulo noma ende liphutha. Adonijah uthi ngilendile liphutha lekuthi ngifuna ukuthi beka ngibe inkosi, but kunel altare lengingabalekela kulo bese ngiyasinza. Lithi ke wagijima Adonijah. Uyathi kukhona lokugijima kwemfundisi, kugijima kwekuthi ngubabe lo agijime kahle babe gijimise kwamnumzana. Kukhona lokugijima kweliledi ligijimise kweliledi mangabe lifake idodozi. Ngimiseleni ibhasi naye ngishiya, ngimiseleni ikhumbi please stash. Ugijima kahle. But kukhona lokugijima kwekuthi ngicoshwa ngosidlani. Akunaledi akunamfundisi. Mangabe bekagcoke ihigh heel iyawugamuka ekhathi. Mangabe bekunesihlabathi liyawusala phasi lilime lasala langena ndondo. Angeke athi excuse me bosidlani nandondo lami ake ngifanele ngithathe nandondo. Umila phasi because there is no time to wait, ngoba kuba kwangazuthi uma ngithatha naku bayangikhanza lapha. Adonijah wathi lamuhla ngiyabaleka, but la ngibalekela khona angibalekeli anywhere, ngibalekele altareni la Jehova. Ngoba ngiyathi singafike ngabamba letimpondo ngibambe emandla sezulwini sengiphephile. Walibamba le-altare base bamikisa umlayeto kuSolomon sekabekiwa inkosi. Solomon bekanelungelo lekuthi angambulala Adonijah kuze kuthi angabi competitor esihlalweni sakhe. Kepha Solomon wathola umlayeto ukuthi Adonijah simkhanze altare ulinkonkoshele. Ngathi Adonijah uthi I am a sacrifice. Mangitibeka kuleli altare ngisho kufa. Wake wambulala umuntu lofile. Phela ukuthi beke altare as a sacrifice. Usho ukuthi ngifile mina. Kwathi makufika Solomon ligama bathi Adonijah simkhanze altare. Solomon wathi ayimdziliteni nimbuyise. Azange ambulale. Why? Because you cannot kill a dead man. Ngeke umbulale. Sasimele ukufa uJesu wasifela. Sasimele ukufa. Ay seyenza le ngoma siyadika. Adonijah bekade ukuthi kunele altar la atawuphepha khona. Ngicela sisukume ngebazalwane. Ngifuna ukuthi sivale kanje. Sisasukuma sesitawuthandaza. Leti khathi lesiphila kudo timatini.
anxiety, stress, depression. Because of the times, leti khathi vele timatima. Vusetela li altare lakho lemthandazo. Wathi uNkulunkulu ukuthi there will be times of anxiety. Wase uthi kuze kuthi le anxiety ingakubulali, letha kuye kuleli altar. Letha kuye kuleli altar. Letha kuye kuleli altar. Angeke uye e-altare ngesikhathi sebumadime empilweni yakho. Uthembe ukuthi ngidawuya kuleli altare lemthandazo ngisitakale mangabe awuyi onke malanga ku service al altare lakho. Ngeke wethuke sewethemba uNkulunkulu kana umethembi ngemsombuluko lesibili lesithathu. Ngeke umethembe uNkulunkulu ngetigite kufa lokuthreatenisha impilo yakho. Ngeke umethembe ngento lenkulu uNkulunkulu kana umethembi ngento lencane. Practice godliness. Practice godliness. Kuze kuthi ngelusuku lolubi, niyalikhumbula levesi basefeso. Kuze makufika lusuku lolubi ukhone kuma nangelusuku lolubi. Noma sitha singakwethula kuleli altare, but utawuhamba ngetiki uthi hayi sitha sifike late sengilithinzile le-altare. Sitha sifike late lesimemetelo yebazala ungakhandwa simemetelo senhlupheko ungakafike e-altare lakho. Ungakhandwa inhlupheko ungakahlangani nemlilo wasimakazi, ungakahlangani nebukhona basimakazi. uNkulunkulu loqalisa umsebenzi lomuhle kini uyakuwufeza. Uyasadi uNkulunkulu ukuthi sikuphi sihamba kuphi. Uyasadi ukuthi sibobani. Usibekele likhambi. Ngiyathi ukuthi si netindzawo letehlukene la sithola kuphila khona. Kepha kwangathi uNkulunkulu njengaloku basho ukuthi hayi kulolu hlobo lwenkinga hamba kubani betengcondo, hamba kuma psychologists. Ngazothi le-altare lakho belingavutha such that bewungathi mina ngithi hambani kuNkulunkulu wami, ngoba uNkulunkulu lo wadala ingcondo uyayati imithambo nemashubhu la connectile nalapho umenzaweni, uyakwati kulungisa konke uNkulunkulu. Kwangathi besingete sathi khanza siyawugcwala labasimikisa khona, kepha bagcwale la sibamikisa khona. La sibamba timbondo tel altare khona. Sithi ngiyamethemba. Oh ngiyamethemba loyo lowanikelwe eCalvary. Lothumo nemandla nebukhosi akube kuwe Msindisi. Lifa lotithengele lona. Kungendeka Nkosi kunabo Adonija labaxoshwa digite kufa. Kunabo Adonija Nkosi labende emaphuthe empilweni. Kepha Nkosi ngiyasibonga simemo uthi lamuhla nale likhambi kunele altare. Kwangathi Nkosi bekangavuseteke ema-altare emakhaya emigwacweni. Li altare lemthandazo, li altare lemnikelo, li altare lekuvikeleka, li altare lebukhona bakho. Loyo athi I am safe because I'm in the palm of his hand. Angisi safe ngoba nginemali, angisi safe ngoba ngingaqoshwa ilutho, angisi safe ngoba ngingaguli, but I am safe because I have laid my life on the altar. I am safe through the storm. I am safe through the turmoil. Noma kunini, noma kuphakathi nebusuku.
this one thing you must know. As long ngisenzaweni lekhonjwe lizulu, I am safe. I am safe. uNkulunkulu longcwele, wena lo wakhomba i-altar, ngiyacela Nkosi uvule emehlo ethu sibone ema-altare ethu lebhidlikile, sithathe inyathelo kuyayivusetela. Lebe seyivutha kancane, sisabtele siye livuthe kakhulu. Luthumo nemandla nebukhosi kungekwakho phakade naphakade. Ibandla lithi amen, simnikele